Pilih anu peryogi ya comong awi ketot ketok ya awi petok ya petok ya awi petok ya tuh gai pokoknya awi petok gai beli peryogi tuker jeung menteng mangga awi petok arapal meureun kieu si petok teh pan ieu tah asli ya pokokna mah bilih peryogi awi petok mangga ya naon eta awi petok kada cedak dua eta